En max ti motor akayat ko, tanag taer ken nagwapo. Tapno ni sikig-sikig ko, nagpatarayak jay kirino. Inulhulog tay motor ko, wa atawen lipas ko. Kung naklaket no naturpos ko kuyodon meten itibang ko. Adto nga agrek-reklamo, te kolektor nga awan resibo. Nagtalay kag takasinsin ko, ngam siyak di inan niloko. Dinamit gayam min rimrimit, amin nga hulog ko na kinupit. Tatadan ti pulpulis sayang tinak impak pakabit. En max ti motor akayat ko, tanag taer ken nagwapo. Tapno ni sikig-sikig ko, nagpatarayak jay kirino. Inulhulog tay motor ko, wa atawen lipas ko. Kung naklaket no naturpos ko kuyodon meten itibang ko. Adto nga agrek-reklamo, te kolektor nga awan resibo. Nagtalay kag takasinsin ko, ngam siyak di inan niloko. Dinamit gayam min rimrimit, amin nga hulog ko na kinupit. Tatadan ti pulpulis sayang tinak impak pakabit. Aray, sayang day di gold bolt side mirror by sur handle grip busina. Why is shock ngayon pakabit ko? JBT katambot so top max bracket illuminated switch mating crash guard. Nagiti sticker ngayon pagkat ko. Sticker ti new CP. Wagit ito gigaraw arangkada diary ni Pops. Highest point no to doble plaka. Maestro CM Paco Rider Staff Team AJB Philippines, helmet ko. Kamasel, pugutirang inmaksi, kang runaan na ni Karoba. Ay, at dapay naging ngina. 65mm cylinder block, cylinder head, big valve, camshaft, throttle body, pulley set, fly ball, center spring, clutch lining, clutch bell. Turok na niya yung pang-abil ko! Awanan! Matik mo sa rin! Tayo nakangin nga helmet nga ginatang ko. Tas kada riding jacket, riding gloves, riding boots, awang pa'y matik pinakagatang! Awang paggatangan! Awang pagkantaanan! Awanan!